Khironi PS ke parlo Khironi 0 point along Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin amep me kaiponsi alang liphan karbiang longarat athengno dia chohang nang jiputa hangpon. Lason si West Karbiang long dimha saw arat ke hang mate akar inai ason phan lang plot lapen alang liphan ke karbiang longarat tum akar I ason ke palong tunje phansi chetoy dunlo. Bon sita alang like lahaya puthak langdun desi akapreksi claim wrong. Non ke a oke chodet a hi ke lang select person si chemanderlo pini labang somi phi ke kaipon ke Kopili Mondal Congress Committee APHLC lapen case e songtum akapre adim si me phi kaipon lo Numal Momin tumphan hari me phi ke kainang ko ala alam thela song lo ni thom ba kang anang li pulo je article to e bangke lake han nang nilo tapi dan itu ke thelo mangke BJP सरकार अपन जितु लिंहां पुलो अदम दो पुलुरां के इम्प्लीमेंट नंग पु आर्टिकल 244 ए इम्प्लीमेंट देन अफि स्टेट गवर्नमेंट लापार के सेंट्रल गवर्नमेंट कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल लंग तमे आलांग इतुम BJP सरकार तुम सिगे दोलो स्टारा लातुम के दामतांग अलकेदवानी के वांग हुत चाराली वांग तमे आलांग लिता पुलो जे चेचाकलो ता पीपो पुलो आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंट पो सेंट्रल गवर्नमेंट सिगे वांग पुलोते राजनाथ सिंह बांग हुता सोंग थाकलो अन पर के अमित शाह के बांग हुता में चेचाकलो सेता नॉन पुआंदा सो इम्प्लीमेंटेशन बांग कुरी रेलांग लासी नांगली तुम दम दो पुलोंते नांगली तुम ला आर्टिकल 244 ए बांग इम्प्लीमेंट देनन अथि नॉन बांग के आर्टिकल 244 ए के हांग नहीं अलाम साबेलो पुसी अलांगली पुमति लासी आर्टिकल 244 ए नॉन कोनालो का इम्प्लीमेंट के थेकलोंग अलांगली APHLC कोपली konstituensia tumpen patir piponsi la Dr. Numal Momin alangli kedam tang pai ni pai hinier ni masoning program along BJP to masoning program along la solam thekan ni pondo karbiang lo phan ke utan state ke aliawi pukan ni do lasila so puthang pot prabjin pen BJP la pen tuliram rong hang Numal Momin katum prabjin pen la so puthak karbiang long arat aphan dia chu hang ni la pen karbiang rat aking risi alangli aking pak ardom men si la kan ni chok chidelo pu alangli tum BJP party dom pen rat along cikubir pen si dia chu hang bek ni APHLC som pen si tum da chingrum pen komiti duan ma chingrum pen tum da kini ka che song man tum deng pon lo la bang so ka che song bang ni tum deng pon ko bang ke la ka do beta chini lo non lom rat som hur ki chudu mate Dr. Numal Momin MLA alangli sita me hempre ka phan ka hijima phu thaksi ni tum pini dak che song lo la salang tumana pinrem lo ni tum karbia tum hak koman tu ne pen mateng long aso tum koman tu ne pen ninkan thokep so sela hempre ka pharman ka che song thi bang thi areng so bang so ko anone pinyanista chikemu pon bom lo la salang li tum sta me pinisa kharjong sta me alang tum ta theglong ta hai po sta me la dak angbong li tum ka cho toy dun lo ke dam tang salang li phan se pa hai lo MLA Dr. Momin phasa pa hai lo karbiarat mating long so hai jok pen pa hai pen hempre pharman alang li ta hai ninje duni mane pu pen si ka do betum da ninchi thelo sita me piniarni itum englong arat aphan la dak litum pini hempre ka pharman ka ninje dun ke mu philam lo alang li pen sita me karbia tum phan mating long so thom phan itum ka do be kar iarat tum phan sa me dak tum hempre ka pharman ili tum phan hijime me ason si ili tum hana bangke alang li pen da ninje pon lo kaninje ili tum karbiang long kar inai ahormu article 244 implement nai po ili tum ladak karbiang long ke atok ano ke do karbi tum ta la long lo polonte itum akereng meduji 500 se ake joy de po ili tum ka che song half bini pen 1986 pen ka che song la pen non BJP a government tum ta autonomous state nai po sialang tum ta Delhi ke dam kunane anisihata Assam chief minister long alang tum ka che tongdam la ke non ili tum chini lo la so ke toy ke ili tum hanang ka pachubai pusi ili non mat hanang po Khironi pen mohanteron Karbing long lai